abakozi bacu bahite baza ibyo bibone umunsi amafaranga. Halo, meze bite? None ko twari dufite akazi ngomba gukora kandi birakenewe kandi birihutirwa. Mu minota itarenze 15 mubemo mungezeho kandi mwihuse. Kandi mwese mungereho ku gihe. Okay. Ko boss adutumyeho ngo duhurire kwa boss. Sawa mwese. Kazi rero. Urabizi ko ubushize twari twapanze ko tugiye kwiba banki. Okay. Tugiye kubereka mapu byo tugiye kuyiba kandi birimo inyungu. Muce bugufi mwese mbereke. Aho boss. Okay. Urabona aya ni amarembo. Ni amarembo ya banki. Aba hari abapolisi. Ago muri buhace muraca mu gikari. Wowe uraca hamwe muri dushe hamwe asohokera amazi. Wowe uri buhere muraza guhuriramo mu office. Ubwo wowe uraza kujijisha manager wabo arangare naho ujye kuhita ukingura banki uhite muzana amafaranga. Boss, ikibazo cy'amakamera. Oya kamera tumukozi ngiye gushyira kuri machine agiye kuyobya kamera systeme yabo turayifite. Tugiye kuyikontorora mwebwe nta kibazo kandi hagire umupolisi wakanga. Sinabatoje? Yego boss. Umuntu ubuze gufatwa ubwo n'umupolisi araza kubinsobanurira. Okay, kandi mwabibonye. Yego. Uwo minota 15 mbabone muzanye ibikapu miliyoni. Yego. Umva? Yego. Murazana miliyoni 150 z'amadolari. Yego. Ubwo muba mutayazanye ubwo ndaza kubashyira ku gihano. Urwo n'umutekano hano. Satugenda imbere ya boss kwitamaje. Ariko ari imbere ari umugabo w'inzo bita Manuel. Nyiri iki gipangu n'ubuye. Afite amafaranga kandi urabizi ko nta kintu twabwira boss. Urabizi? Mansome kwitana ngo. Nuko tugiye kubinga amafaranga. Yarafite ndabizi. Akomana uko ko iki gipangu ari kirekire. Turacyurira gute rero? Turacyurira karakano sikadufasha. Kangaka kano kadufasha maneka nkahave. Karanabishobora. Abigerageza. None rero yesubira ubwo n'imbere sibyo? Muzigo ndawusanga n'imbere. Yego.
amafaranga akarishyana. Wereka amafaranga arimo se. Wowe ibyo nkubwira wowe. Umukire nari muzi man. Nari muzi gihe.